hadin ke jingwan ban ut bat nam dik pai ba ki bawan na kilong yeng baduk jong ka penthon umkhra constituency hak babun ki wan na kilong yeng ki bakamai men step bat bam damien uba sambor lang ding do mantaw la sim ye karai ban mi manan no nak banta ban yakun ye election arjar atulai habai kren mat kilar thai khubor uba sambor lang lo ong ban suya kren tang hamadan kam long shu andre ladon kam bandon sakwei ke jeli khnang ba ye kita ki khia kishon jong ki pai ba on yo ban ikren hapo ke yeng darbar thuang ke jela halor karai bu ba sambor la pentep hak arho trik mantaw nai nailar un sarung no saka all india trinamool congress nak banta ban yakun ye election budget ilnom ikmat jong ke yeng darbar thuang ke jela house nam arjar atulai hakini ki sausan benar bingila ya kena konstrat dan konsensi kay bingila ba sutu kalong ba hangte po konsensi jangi prapo nak sispa di ki longye ki ba kamdan ka jinjar di ki longye ki ba wan nak ki longye ki ba ki head of the family ki ba kamai ya ka longye ki jong ki di beti ba belam singi bam demi ti ngalai syongka ba bubun ni kamtam ni bet ki long kumi ki ut ba ya ka jing ki dor ki marba mardi ki ut ba jing ki dor gas ki ut ba ya ka jing ki dor yang serat sabon ini ki essentials ki bangi penam kamang kesni te hawai dei ba kani ka benta ni lepi mau house nam arjar apo dan benta ka ban dan lang bat ki penhun juga Meghalaya Joint Action Committee and Commercial Vehicles begini penhap ka dor jang patrol te ngai iba nadu tu por ki kadan baik ka kajimlian bab syongno nak kaliang song government bikin rak baik central excise duty jong gini ki essential commodities te ngasuthu bangin suya keren tang apa madan media mengili last time kami hap show te ko adai kapor ini begin dan no syakawe ke jeli kenang ba kita ki kya kishon jong kipat ba ini apa address apa asabli te the reason balai ba nga khani kinting wan ru ngakwa pan sai pi ba number khoi political parties ngala jet ngala dan kajing keren hiru officially kan sarung no syaka TMC All India Trinamool Congress la shisngi te hani kentiru nga bu kajing katpar ka busnauret Ahmad Aburam ka bakraw yung pi ki constituency yung patanong pra constituency ba dalong yawan na katiga sngi alam ka jingkershan inga mo kumukartong yung TMC bat ba ay kanya i jaka po kamansin mo yung pi mga niyo pensutu i kai katong mga yawan na kanika election te balay nga jid TMC ru kadai ba kita ki issues ibang akwa banya naman tajo ki ba mastu amla bandan ki parties ki badan ka ruling MDA government ba mastu ira dia nga bandan ka option te kumbangi long imentai principal option party kadai sa TMC te ngam clash long na nga mga happy banya sta number nga banong very factual and very practical my approach ka punthon kra constituency ka demography jong constituency it's a mixed population constituency ang kabaari kung mga mention ni pimenehi prapo na kasi spai di kung kita kilongye te ngakwa man pensyari ki ba ani kenti ba baraka ingi experience kita ka jidor ka marba mardi bat kani kung mga batay yang pi sa isini gadi ajingra sa government yaki central excise duty jong ki essential commodities te ngi ki ba mapi mingi ki ba direct or indirectly we paying taxes ngisi ba khajna ti ngali di tengah di direct taxpayers na business ke bangi ni tring ngisi khajna sa sarkar dikipat ba pada ki beduk besuk jongir kisi khajna indirectly mental limba kajing thiet jongki yaki marba mardi pi mental ada pi thiet kendok jengproy musyongno si senduk kendok jengproy kedan ba into increase of taxes pithiet ki broadship bina pithiet ki toothpaste pithiet ki juti ki jain berkhoi long increase of taxes te ngai reduction manakan ni kila impose GST wat yaki essential commodities kum ko package milk butter paneer batu batu rice batu cow te kuma pithiet bi bo cow they use staple food juni nong India is not east te hamtam ni mengi kasi ba met na kajahi te ngasotho ba kajing ki dor plat jung kini ki marba mardi ka ta shahi ikilong yeng ba duk besok jungi te ban address kita ki problems haladi I personally feel bang ala ban address kita ki problems si ding ba ka TMC but officially kung bang ala pensai bang sarong ka arpotrek ta te jing sya kadang mut begini to jabi fila kalingan juba si officially ngapat join ba kanunu political party kapat don ka any official like bang ada join ba political party it's just that bang OEP 6 months before election ngan decide a political party based on ki calculations based on ketika reports kibangi la iyo niki social media team na jong namar ngan hapan ni keren ni yang ni
Hot ke TMC kadang ke iPad juki ndre ngang ada nak jong ke social media team jong. Then for the last 7 to 8 months ke media team ke jongi jong sam kamti we working on this. The ke media team ke jongi ngi work kani tinggi ngilap hiba kadi katai hi jing shisha hi ba firstly ke demography jong ke constituency ka ba ini bing propagate ya ka regional party bar ka bakongsan hi kadi katai ba kipat ba ki ut kita ki bat bengin address kita ki hi kat kong jing stu i jongai kalau ba bingi haban address na ki na ka party ka na ka opposition nomor ba ki na ka ruling manta kami i bikin ya keren baik ngai tu pi nei ha ka jing alti ka jongane nga syambon ki party semua ki ong ba ya kata ka phang ba si kata it's very open ni hiru boni political parties ki ada stick claim pa hiru ba kin sayo ka absolute majority but bikin form government andre ngam simni kita political parties bikin keren supaya jing kidor sama ba mardi andre ka motif jungi bingirong sa politics kamde wan ong mangin ya kamay spa na politics ang kumingin ito itu ba hi along very settle ka business ka jingirong jungi sa politics kamot ba da ka baha jungi nong kontrol kra constituency ngin sedang pam business jungi ngin sedang kasam kamti business jungi ngin ladi ngin ambiang da nga perkali tangil di simen ngam kam su iru bodong sa politics ngalahon katu bingi kamay man kam janmit mo man su no henry di na du katu bingi harap ki pat ba tu ka lockdown kam tame tu ka bade bat katu ga jing penhap dor petrol ni yang tu ya ka bakas sen government kasi ra external excess duty makan maut ko por ba kira kan external excess duty jong product su ka kidor kan ka gas ba ko piang sarak kini di bengi pedan kambe man kasni beki longyeng beduk besuk ki setja ki set jenta ki mo ki penkam na ka gas penkam piang sarak tewat atu ko por beki ki driver taxi ru ka kidor kan ka petrol te haitui rally bang lang buat ki bengidan bentalang buat kita taxi drivers ni mention supaya tu jingra government ka select excise duty buat ka jingra ka state government ya ka value added tax kumengila isaki bro iba tang asni hadian bang ai tu press briefing honorable chief minister irul back ka tax te kata nga stu ka specialty jongai pasli ka danang ta te bangan suya keren pada yang maranang badia kita nakapor ka malong te kanjena bahaya nga bangan rung sa jeli jong sanyima sima bala da pialat nga bangan dan po legislative assembly kita gidi nongren ki mga pa banikon ngamran kam ya bandong bang hadu bang dalong minister pinjab nga kanong tang MLA ru dah tu ka mohor jong MLA nga ala ban address kita gidi sa jong pa ba